Jambo jambo waheshimiwa, mjambo. Sawa, hapa niko Kulindi. Mkaaji anaanza kosa njia ya kupita na nakosa comportement sababu pori hatuna imani ya kukimbilia mpori. Huko bebekwa na nia baende bakimbilie mu grand centre, lakini sasa vitu haviwezekane. Njo batoto yetu sasa bazalendo banaacha natukatia isanda, banaikata na abo banavuka kisha wanakata isanda tangu usiku ya kuchia leo, na banasikia kama ba M23 wanakuwa kashaka, ndio wanakata hii isanda ya hapa Kavukimba hii. Tunasikia ya Kitamba nao biko wanaikata na ya Mulole yote batakata. Bo, siwe tuko huku comportement ya kujua hivi tujikomportea inaisha. Ile mko naona pale ndio gisi banaacha na ikata na kuiacha maji na vikingo ya ngambo ya Chala ambayo yote banaikatakata juu ni mianzi ndio ilikuwa vikingo banaikata yote. Ndio kule mwangalie mzuri. Sawa.